patinga decimal tujyana muri binary. Amagambo make rero ndasobanura binary ni iyihe number cyangwa se ni izihe number muri binary, cyangwa se decimal nazo ni izihe number. Mu busanzwe decimal ni imibare tuzi isanzwe kuva kuri 0 kugera ku 9, noneho ikaba izwi nka base 10 muri term ya mudasobwa. Ikaba nkuko nabivuze igizwe n'imibare 9 kuva kuri 0 kugera ku 9 yose uyibaze ni imibare 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, niyo mpamvu yitwa base 10. Noneho akaba na binary cyangwa se base 2. Iyi binary igizwe na 0 cyangwa se 1. Ndasobanura amagambo make rero. Binary niyo ndi butindeho gato kubera ko niyo nirwo rurimi mudasobwa yumva. No kuvuga ngo ikintu cyose wanditse kuri keyboard yawe kugira ngo mudasobwa isobanukire ibyo wanditse, nuko ibanza ikabikonvatinga muri binary kugira ngo bashe kuguha output y'ikintu runaka wanditse. No kuvuga ngo nkuko nabisobanuye muri video ya mbere mu isomo rya mbere, naravuze ngo mudasobwa yumva binary language. No kuvuga ngo yo ikintu cyose wanditse, ikintu cyose uyibwiye icyumva muri 0 na 1. None yamara kugisobanukira muri 0 na 1, nibwo ihita iguha output y'ikintu wo wanditse. No kuvuga ngo niba wanditse A ya capital letter, uppercase letter ya A, iyo ntago yumva A, ahubwo yumva 65 ikayihindura muri binary language. Binary language rero nayo ikaguha igisubizo cya A. Niyo ya A wowe ubona uba watayipinze. Bikorwa mu gihe cy'igihe gito cyane, kiri munsi y'ibice by'amasegonda byinshi cyane, kugira ngo iguhaye output. Ariko yo iguha output isobanura, kuvuga ngo yo ireba ikintu ukanze, turaza kubireba. Ireba ikintu ukanze kuri keyboard igahita ikikuzanira. Wowe nta nubwo wamenya ko iyo conversion bibayeho, nta nubwo wamenya ko wowe iryo hinduka riba rivana muri character ya A ikarihindura muri decimal ikarishira muri ASCII ikarishira muri binary, then ikaguha output. Ni ukuvuga ngo nibwo buryo mudasobwa yumva ibintu byose wandika kuri keyboard, ibyumva muri binary language, then ikabiguha nka output yawe mu rurimi wowe wumva. Ni ukuvuga ngo wumve ko binary language ni nka translator ifata ururimi rwawe ikaruhindura mu rurimi mudasobwa yumva, then mudasobwa nayo ikaguha icyo wayisabye nk'igisubizo. Ni ukuvuga ngo reka turebere hamwe rero uburyo bikorwa, then turaza kugaruka. Ariko mbere yuko dutangira, reka nsobanureho gatoya kuri uburyo dushobora kubirebamo. Urabona nka iyi table nerekanye hano ni ASCII table, ni ASCII code ibifite characters zose computer yumva, ariko n'umuntu nawe ushobora gusoma ugasobanukirwa. So ni ukuvuga ngo iciye rero mu bice bibiri, hari control characters, hakaba na extended characters. Ni ukuvuga ngo control characters zihera kuri 0 kugera kuri 127. Extended zigatangirira kuri 128 kugeza kuri 255. Uyu mubare rero 255 turaza kuwutindaho. Tuzawutindaho, tuzawusobanura byimbitse. Uyu 255 y 255 y. Noneho nanone tukazasobanura ikindi kintu cyitwa bit, cyangwa se dusobanura binary language, binary number ukuntu tuyikonvatinga. Turaza gusobanura ikindi cyitwa bit. Kubera iki bit 8? Kubera iki zishobora kurenga 8, ariko tuzakomeza dukoreshe bit 8 kubera iki nizo computer n'ubundi isobanura, nizo mudasobwa n'ubundi isobanukirwa n'ubundi. So ni ukuvuga ngo
uhereye kuri control characters. Izi control characters zihera kuri 0 kuri 127. ni ukuvuga ngo nizo zivanzemo ziri alphabet tuzi, symbols, kugabanya, guteranya, plus ama characters amwe namwe. Noneho na za control keys nazo zikagaragara none muri za extended characters. So ni ukuvuga ngo nkuko bibona hano ni extended ASCII codes zirahera ku 127 na za zindi navuze control zigarukira kuri 127. So nkuko tubireba hano rero urabona hari values zitandukanye, urabona hari decimal, octal, hari hexadecimal, hakaba na binary. Iyi decimal niyo turi burebe ukuntu iba converted muri binary, then ubutaha tuzareba octal nayo iba converted muri binary gute, then na hexadecimal nayo iba converted muri binary gute. Tubango dufite conversion eshatu tuziga, uva muri decimal ujya muri binary, uva muri octal ujya muri binary, uva muri hexadecimal ujya muri binary. For so now tutangiye kuri decimal ujya muri binary. ni ukuvuga ngo urabona binary nkuko twabivuze ngo ni langage mudasobwa yumva ari 0 na 1. urabona ko izi values zose muri aka kanya twirengagiza izi values za octal na hexadecimal ko izi zo hagati ko turi kwiga iyi ni ngo urabona ko iyi 32 ni decimal number, wishize muri binary number irakubyarira uyu mibare ubona hano izi 0000100. ni ukuvuga ngo n'uyu mubare wa 62 muri binary umeze gutya. Twavuze ko A nini, big character ya A urabona ko ni nini, muri decimal ni 65. urebye muri binary language ni 1000000 ni gute rero iyi rimwe ingana na 64 ni iyi rimwe ikangana na 1? nibyo tugiye kureba rero. hari akantu ngiye gukoresha hano rero kugira ngo tubashe kugendana. So urabona iyi ni white keyboard na ni whiteboard ngiye kugerageza gukoresha kugira ngo mbashe gusobanura byimbitse. no kuvuga ngo nkuko nari nabisobanuye turabanza 164 32 16 ako yarika ibingibi mbyihorere kinyive nkoreshe kandi kano hano. Okay, urabona ko ni iyi decimal nanjye nibi nagerageza kwandikana nibagiye ko nateguye kano kantu. So urabona nkuko nabisobanuye ni imibare 8 1 2 3 4 5 6 7 8. ni ukuvuga ngo zishobora kurenga kuko twabonye ko ari base 2. ngo uyu mubare times uyu times uyu kubye n'uyu gakuba n'uyu. no ni buri mubare ukuba kabiri, ugenda ukuba kabiri. iyi ngiyi ukayikuba kabiri, niyi ukayikuba kabiri, iyi ukayikuba na kabiri, iyi ngiyi ukayikuba na kabiri, iyi ngiyi ukayikuba na kabiri, ukabona iyi ngiyi ukayikuba na kabiri, ukabona iyi ngiyi ukayikuba na kabiri, ukabona iyi ukayikuba na kabiri, ukabona iyi ngiyi ukayikuba na kabiri, ukabona iyi ngiyi ukayikuba na kabiri, ugakomeza 265 512 kugeza bitewe n'umubare urimo urashakisha. ni ukuvuga ngo niba dushobora gufata 2 kabiri ukubye kabiri ukabyara 4, kandi ni ukuba kabiri abyara 8 kuba kabiri abyara 16. ni ukuvuga ngo biterwa n'umubare ufite urimo urashakisha. So kugeza ubu ngubu iyi mibare turi kureba hano ni decimal numbers. So ni kuvuga ngo ni decimal numbers ariko se tuyibonamo iyo dufite umubare hano nanditse decimal, reka wenda mfate 201. iyi 201 ni gute ingana gute muri binary, ni gute ihinduka muri, ni gute ushaka kuyihindura muri binary. ni ukuvuga ngo urabona iyi mibare yose uko ubona hano uyiteranyije yose hamwe, ni ukuvuga ngo ukuntu banza ukayibara. urabona ahangaha dufite 1 2 4 8 16 32 64 128. ni ukuvuga ngo iyi mibare yonyine iri muri binary
kugira ngo tuyibone muri decimal, ni ukuvuga ngo iyi mibare yose turayiteranya. Ni ukuvuga ngo turafata iyi plus iyi plus iyi, ni ukuvuga ingana na 255 muri decimal. Iyi ngiyi mwibuke ko twayibonye ari gukubana kabiri. Kubera ko twayikubye kabiri, ni ukubera ko we are dealing with base 2. Hano turimo turakina na base 2, turimo turiga base 2. Niyo mpamvu iyi mibare yose mureba hano twagiye tuyikubana kabiri, ni ukubera ko turi gukorera muri base 2. So impamvu twagiye tuyikuba kabiri kabyara iyi ngiyi ni uko iri muri binary. Tuyifate gutyo kwanza, then kugira ngo iyi mibare yose uyihindure muri decimal rero genda uteranya nanone iyi mibare yose kugira ngo ubone toto y'iyi yose, kandi toto y'iyi yose urabona ko ari 255. Means iyi nk'uyu mubare twihaye wo gukoreraho udesa 201, urabona ko uri munsi y'iyi. Ni ukuvuga ngo nta wundi mubare dukeneye hano. Ikindi impamvu nta wundi mubare ndi burenza, ushobora kurenga ko nishobora gukora iyi ngiyi ukayikuba kabiri ikabyara 256, 256 nako ukayikuba kabiri ikabara 512, ikaba 1024, 2040 na kangahe, bishobora kugenda kugeza aho bigarukira nta kibazo. Ariko hano urebye impamvu na consider inzira mu mibare 8 ni ukubera ko n'ubundi mudasobwa how it dealinga na 8 bit muri buri octet. Ibyo ngibyo nzabisobanuriye cyabyo nikigera, ariko imibare 8 ubundi mudasobwa nishobora kuba imibare myinshi cyane, ariko iyo irayisplitinga mu mibare mu bice 4, buri gice kigizwe na bit 8. Nuvuga ngo izi bit 8 rero niyo mpamvu ngewe naziconsiderinze. So reka turebe rero uyu mubare tuwuhindure muri binary, turebe noneho dutangire practice neza yuko ushobora kuvana umubare muri decimal ushyira muri binary. Ni ukuvuga ngo icyo tubona kwanza hano dufite 201. Muri 201 ni ukuvuga ngo muri 201 ushobora gukuramo 128 bigakunda, then fine. Ni ukuvuga ngo uyu nguyu turagira rimwe kubera ko birashoboka ko wafata uyu mubare waduhaye ugakuramo uyu bigakunda. Ni ukuvuga ngo uyu mubare uruta uyu, means uyu mubare turaza kuwukenera iyo tuyihinduye 1, sibyo? Reka iyo 1 nyishire, okay, nta kibazo, reka nyirekere hari. Then uyu mubare dusigaranye wa 73 dukuyemo 64 byakunda. Yes, dukuyemo 64 byabyara 9. Ni ukuvuga ngo n'uyu mubare twasigaranye niba ushobora kuva muri iyi ngiyi, it's fine. So uyu mubare dusigaranye wava muri iyi ngiyi, ntabwo bishoboka. Ntabwo ushobora gufata 9 ngo uvane mu 32 uragira 0. 9 biva muri 16 nayo iba 0 kubera ko ntabwo bishoboka ko ushobora gufata 9 ukavanamo 16. Then 8 uvanamo 9, yes, harasigara 1. Ndahita nkora hano nibyo kubera ko ushobora gufata 9 ugakuramo 8, birashoboka. So niba umubare twasigaranye hano 9 uruta 8, means 8 uraba included, uraba 1 kubera ko umubare twasigaranye ushobora gukuramo 8 ntibibe munsi ya 0. Means rero hano turavanamo hasigare 1, then iri 1 dushobora kuvanamo 4, ntabwo bishoboka, ni 0. Iyi 1 dushobora kuvanamo 2, ntabwo bishoboka, 0. 1 birashoboka. Then ukuvuga ngo ni 1 turayiconsideringa. None reka turebe iyi mibare tuyiteranyije irimo 1 tuyiteranyije irabyara 201. So nibyo tugiye guteranya turebe. Turafata 128 nteranyeho 64 nteranyeho 8 nteranyeho 1. Urabona ko niyo mibare n'ubundi bitubyariye. Means iyi 201 muri binary irangana na 1 0 0 1 0 0 1.
ni ukuvuga ngo 201 muri binary number yandikwa gutya. Reka tubirebe. Ubwo ndaza hano, ubwo ngenda ndakora control F, tubonye ari kangahe, tubonye ari 11001 001, nukuvuga ngo 1100101. No 001 I guess, nibuka neza. Urabona ko ari uyu mubare kandi ungana na 121 muri decimo. Nguyu hano urabona hano tubonye ni imibare tubonye hano, kandi urabona ko birangana. Uyu mubare uyu hano urangana na 201. Hano tubonye 11001 n'ubundi naho tubonye hano 11001. So ni ukuvuga ngo kuri iki ngiki kirasobanutse. So nanone reka twihe undi mubare uwo ari wo wose. Reka dufate like 142. 142 turayibara gute rero? Iyi nanone turabireba, turebe 142 ushaka gukuramo 28 bigakunda. Yes, birakunda. Means hano harajya rimwe, kubera ko 142 ushaka gukuramo iyi ngiyi bigakunda. Ni ukuvuga ngo rero ufashe 142 ugakuramo 128 harasigara kangahe? 14 ushaka gukuramo 64 ntago byakunda. 14 ushaka gukuramo 32 ntago byakunda. 14 ushaka gukuramo 16 ntabwo byakunda. 8 hano 14 ukuyemo 8 birakunda, hasigara 6. Means 8 birashoboka. Nimba 6 ari isigaye, ni ngo 4 ushaka kuvanamo 6 bigakunda, na hagasigara 2. 2 naho ushaka kuvanamo 2 ugasigara 0, nabyo birakunda. Ariko rimwe ntabwo bishoboka ko wayivanamo 0. Ni ukuvuga ngo 142 muri binary ingana na 1 0 0, ingana na 1 0 0 0 1 1 1 0. Reka nabyo tubirebe nanone. Ni ukuvuga ngo niba ari 128 irimo, ndakora 128 guteranyaho 8 guteranyaho 4 guteranyaho 2. Izi ntabwo zifite ama 0 0 ntabwo nziteranyaho. Done iraduha 142. Niyo ngo hano naho ni 1, ubwo nta ni igihumbi. Okay, reka turebe hano nanone uko imibare biri buduhe ni 1000 1110. Ni ukuvuga ngo 00 1 2 3 0 iraduha kangahe? 142. turabona ahangaha ko bihura ngibi. Hano hari n'ubundi buryo dushaka kubireba, tugakoresha calculatrice bisanzwe. Calculatrice dushaka tuyikoresha naho tukabibona. Ni ukuvuga ngo urahitamo program calculator. Ni ukuvuga ngo urabona ko dufite aha turaselectinga decimo cyangwa binary. Dufate decimo ko niyo tubikoresha. Dufate 142 iraduha kangahe muri binary? Iraduha 10001110. Ni ukuvuga ngo it's perfect, nta kibazo, ni sawa cyane. So ahangaha ni uburyo bumwe. Hari n'ubundi buryo bubiri rero ushaka gukonvertingamo binary. Reka tukore wenda undi mubare umwe 255. So 255
ushobora gukuramo 128 bigakunda, right? Ni ukuvuga ngo iyi minus iyi byakunda, ubwo ngo narajyamo 1. 127 ushaka gukuramo 64 bigakunda. Ijana na 27 gukuramo 64 bigakunda. Naha ufashe 63 minus 32 naho byakunda, naha haraba 1, naha byakunda. Ni ukuvuga ngo turafata 27 minus 16 nayo irakunda, harasigara 11 kuvanamo 8 nayo irakunda. 11 minus 8 sigara no actually byose ndetse sinza nabikoroge, ariko hose ubundi byagakunze, hose ubundi byagakunze ni iyi kuvanamo iyi biraba 7 set irakunda. 7 set kuvanamo iyi harasigara 63 nayo no kwanga irakunda. 63 minus 32 harasigara 31 ubwo nayo irakunda. 31 minus 16 ubwo nayo irakunda, harasigara 15. 15 minus 8 nayo irakunda, harasigara 7 naho harasigara 7. ni ukuvuga ngo 7 minus 4 harasigara 3. 3 minus 2 harasigara 1 minus 1 nayo birakunda. ni ukuvuga ngo iyi mibare yose uyiteranyije, iyo hejuru yose uyiteranye iraza kungana n'iyi. kuvuga ngo ni iyi plus 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 iyi birangana na 255. ni ukuvuga ngo ugarutse n'ahangaha muri calculator yacu ukandika decimal 255 iraguha 11, iraguha rimwe. ni ukuvuga ngo 255 muri binary irangana na za rimwe gusa. ngo nubu iyi ni method imwe, ubu ni uburyo bumwe ushobora gukora ubundi buryo rero bwa kabiri. Uburyo bwa kabiri ni ubuhe rero? nabwo ni ugukora umubare, ni ukwiha uyu mubare. Reka tubanze twihe uyu nguyu 255 turawushira 200. iyi ngiyi rero ni kugabanya, ni ukuvuga ngo umubare utari remainder itari bube 0, umubare remainder itari bube 0 ni ukuvuga ngo remainder iraba 1. like 255 ugabanyije kabiri birangana na 127 n'igice. ni ukuvuga ngo iyo hari igice remainder iraba 1. noneho urafata nanone 127 tugabanyije kabiri iraba 63.5 naho remainder niba ari igice iraba 1. noneho ufate na 63 ugabanye kabiri asigara 31 n'igice, ubwo naho remainder ni 1. then urongera ufate 31 ugabanye kabiri asigara 15 n'igice, icyo gice naho remainder urayifugira 1. ufate 15 ugabanye iraba 7.5 remainder 1. none ufate ufate 7 divide by 2 na iraba 3.5 ubwo remainder iraba 1. nanone nufata 3 divide by 2 iraba 1.5 ubwo remainder ni 1 still. none nufata 1 divide by 2 iraba igice, remainder n'ubundi iraba 1. ni ukuvuga ngo urabona ko iyi mibare yose ibaye 1. ni ukuvuga ngo rero hano icyo uhita ukora ni iki? uhita ukora ubwo ni most significant bit. ni ukuvuga ngo ubara utondekanya uvuye hasi ugana hejuru, ubwo ni most significant bit to least significant bit. ubwo ni ukuvuga ngo
least significant bit. Ni ukuvuga ngo ufata utondekanya uvuye hasi ugana hejuru gute. Ni ukuvuga ngo uyu mubare ukawubanza hano, uyu ukawukurikira hano, uyu ukawukurikiza hano, uyu ukawukurikiza hano, uyu ukawukurikiza hano, gutyo gutyo. Ni ukuvuga ngo iyo most significant bit y'iyi ngiyi, ni ukuvuga ngo iyi 1 reka nyishire hano, iyi 1 naunze nyishire hano, iyi 1 naunze nyishire hano, ni gutyo gutyo mpaka uzitondekanje zose zikaba 8. Ureba ko turi kudilingana 8 bits. So ni ukuvuga ngo uwo ni umubare wa mbere. Undi mubare twari twihaye wari 142 niba nibuka neza. So 142 reka naho turebe. No mu jenoside ni umubare twari twihaye kare, ni turayikuraho. Okay, ariko ibingibi niyo byasigara. So reka twihe wenda reka twihe n'undi mubare wenda 2 sibyo. Iyi ngi 2 udividinze ni iraba nta remainder, nta gice kiza mu ngo remainder iraba 0. None nufata 111 nayo ukayigabanya na 2 iraba 55.5, no kwa ngo remainder iraba 1. Nano nufata 55 divide by 2, 55 divide by 2 iraba 27.5, no kwa ngo remainder iraba 1. Nanone itufata 27 divide by 2 iraba 13.5, remainder iraba 1. Nanone ufate 13 divide by 2 iraba 6.5, 6.5 remainder iraba 1. Nanone ufate 6 iraba 6 remainder 0.5 which is 1. 6 divide by 2 iraba 3 remainder 0. Ufate 3 divide by 2 1.5 ni 1 remainder 1. None hano urafata 1 divide by 2 iraba 0.5 which is remainder 1. Ngo iyi ni 2. Noneho reka nanone tubirebe hano. Noneho nimba ari 2 ari iyi ngiyi tubonye, tukabona ko turi bukore kwa kundi ni most significant bit, means turatondekanya tuva tujya hejuru. Harabanza reka mu gihe gutondekanya zimwe reka nzishire wenda 1 2 reka nzishire mu yandi mabara 8, reka nzishire wenda muri red. So no kuvuga ngo iyi iraba iyi 1 turi kuzitondeka most significant bit, no kuvuga ngo sorry no kuva hasi jya hejuru. No kuvuga ngo iyi 1 niyo iyi 1 niyo iyi 0 niyo iyi 1 niyo iyi 1 niyo iyi 1 niyo iyi ni 1 niyo iyi, then ni iraba 0. Ni ukuvuga ngo nimba tubonye ko iyi ngiyi ariyo 222 muri binary, reka tubiverifying hano. None reka tuyishira hano tubiverifying, means ndateranya this plus this plus this plus this plus this plus this, urabona birabyara 222, means nta mistake irimo. Ni ukuvuga ngo reka twongere twihe undi mubare uwo ari wo wose hano, naho turebe icyo uri buze kuduha. Reka dufate like 66 tugende, cyangwa na 36, byose nta kibazo. 36 divide by 2 ni 18, remainder ubwo ni 0 kubera ko no dividing by 2 nta kiri busigare. Then dufate 18 naho ni dividing by 2 iraguma ari 0 ko ni 9. Ni dufata 9 tukagabanya kabiri,
iraduha remainder 1 kubera iki harazamo ibice bisaguka. Dufata 4 divide by 2 ni remainder 0. Nidufata 2 divide by 2 iraduha 1 ni remainder 0. Nidufata 18, 9, 4.5, 4, 2, 2, 1, 1. Remainder 0, 1 iraba 1. Nidufata 1 divide by hano. No, there is a mistake. Let me start. 36 divide by 2, remainder 0. 18 remainder 0. 9 remainder 1. 4 remainder 0. 2 remainder 0. 1 remainder 1. Ubwo n'ahandi hose ni 0 0 kuko hano ni 0 remained kandi 0 divide by ni 0 0 n'ubundi hano n'ubundi biraguma ari 0 0. So reka turebe ko ibi ngibi tubyandika hano muri most significant bit uko biri buhinduke. N'ubu ni 0 0 nanone 1 0 0 1 0 0. So reka turebe n'iyi ngiyi rero tubikombatinga hano ko biri buduhe the same number dufite hariya, no kuvuga ngo iyi iraba 0 0 1 0 0 1 0 0. So reka duteranye iyi mibare turebe ko tubona 36. Iyi 32 plus 4 which is 36 n'ubundi niyo twihaye hano. Murabona ko nta mistake irimo. Ndakeka icyerekeranye na decimal to binary gisobanutse vuba cyane, vuba cyane. Turongera tugaruke muri indi video tugaragaza octo muri binary cyangwa se hexadecimal muri binary. Murakoze. Niba ukunze ino video wibuke ukore like, subscribe nayo turabyishimira. So murakoze nahavuba cyane.